Povodom jubileja od 200 godina od rođenja kneza Mihajla Obrenovića, večeras sa početkom od 19 časova u Pedagoškom muzeju u Beogradu biće priređen muzičko-scenski program Kod kneza na balu. Publika će na trenutak imati prilike da oseti svu lepotu gradskih i dvorskih igara i plesova koje su se izvodile na Kneževom dvoru. Posetioci će imati prilike i da obuku kostime i zaplešu, ali isto tako i da saznaju nešto više o životu jednog od najprosvećenijih srpskih vladara i uživaju u najlepšim pesmama izvođenim u to vreme. U okviru programa nastupaju Kulturno-umetničko društvo Srpska tradicija, vokalne solistkinje Vesna Dimić i Biljana Petković u pratnji pijaniste Nenada Kostića, kao i glumac Zoran Mitrović u ulozi kneza Mihajla. Ulaz je slobodan.